Kardom Karbi Solang Dorat Pinichitini Pai Great Roxiar Nilake Kat News Channel Puthot ke Parjab Thuar Nilo Laso Long Karbiang Long Arat Nilituma Birta Kai Kenang Kelang Pimate Ardi Nang Piduna Pot Nilitum Kat News Channel Abitung Pen Ningkang Samla Pen Kachero Pajirlo Kewang Jelang Arni Sitami Nang Litum Nang Chirabdun Tubom Popusi Nilitumahin Pen Ning Thelo Kat News Channel Ningkan Plikechok Arni Mesen Pen Katalon India Prime Minister Narendra Modi amahang ke thek arni along pacheton don si telehor pathua klam long thingpia klim ki ea sai ke deng Kanya BLP School along dilai alang sun development committee ke seng Kat news abita than bang niliarun lekthe non birtang ton pen arjik tha Nihang nijang nirep nitur adang ahok pet lepen klardak abirta kapache thang ponjia phan kedam tang surehini ra great rock aningkan chitini phai great rock siarni pen Kat news channel ingpu ponsi Karbiang long solang dwara ra phan birta pache thang pon bom wang bom pen pining surehini ra ingkoy aningkan chitia chikloni phai great rock siarni anke ningkan pli chok si difu Kat news channel sai hemalong Kat news channel arni mesen pen talon pon Karbi Anglong pen ke chengsi electronic media hin kang pucheng ke Kat news channel henlo Kat news channel ke lang aning ke hang parpik la pen RD ke nang ke pidun nang chirap dun thek pen ning nang kapat hedun pen Kat news channel abirta ke lang ke oi pin atuma phan Kat news channel aning kan free ke chok arani Kardom pajirlo Karbi Anglong autonomous council yam rup sing teron pen Kat news channel abirta Karbi solang do ara phan lan so se kapat thang pon bom thekji aphan arna malong hirjume hangsi Kat news channel ning kan free ke chok ahim ke dok Beng Ponsi Kat news channel a CEO Sarlong ki lekhe chapang Pradip Tisola pen stabatum pen pen aning chiparong pon Karbiang long arlo Kat news long pini ni kan pli ke job ladak lalitum kan pli ke job laso katalon pon ang bom ni kan ai tong lo kan tong kan jodo lo ni kan pli ang bom alang tum Karbiang long lam don ke doan ka te we pa chi thang asona thang se ke bang tuya na bang ta son ta se Karbiang long ara long kenang dia son ang ka pa chi thang pon ye phang se lang to kan ni jodo lo apa joni ri lo kan anu se ke klam ka dam to ge ye phang do ke klam ka dam to au plan de sen pen anu se ke bang tuya an pai thang pon long ver ye phang pai thang pon no ver ye phang anu he je meng si ni li lam te phang sing to kang kau lo India Prime Minister Narendra Modi amahang ke thek arni pacheton don si Hamren VDC chairman Sarsing Phangcho pen thengpia klim ke ya sai ke deng pon abirta pherang ke pen nongjong birta nang pale West Karbiang long Hamren constituency along ta India Prime Minister Narendra Modi amahang ke thek arni along pacheton don si Hamren VDC chairman Sarsing Phangcho ari deng pen thengpia klim telehor pathua klama long ke ya sai deng pon Laso amaya long polling station pho tum chitong dun la pen Hamren constituency along Yuwa Morcha amai phu Mohon rong phara tum chitong dun si labang swajai mek aliralon pen talon dun labang so athing piarong ke bangke India det along tini along tin ading ta along tin arong ta along tin PS ta la BJP property kan bangke PS level bangke mate vote committee level ana bangke Pierong ki ipa dukon lo labang ke 70 years ke playing lo non prime minister Narendra Modi la so farman ini tum alang kan mane koson lo pupo karchu ason lo asi thing pierong pen ki ben ching lo kaprek alang kan irui ke playing an Borjan constituency angkang number 6 kania be HDP arong along dilai alang sun development committee ke sengamai ke padopona birta nonjong Kat news sahe malong birta nang pale Dilai alang sun development committee amai ke padopon along joy hining leng pen patir pi pon si rong asar lun sebe VDP secretary khelaning ti risobasa dilip be la pen rong ara datum chitong dun laso alang sun alam ka chingwai nangkok athel ke laso alang sun adungarai malom ang tan pen ke bang atum aketer arhamu hora bong la pen aketer ke era harmu hai war kan chutiti athela bang so alang ro along jongsi aketer ke er hai war head polote ilitum ko sonsi ke chelang me polasi laso alang sun ko son pen si ke thang jima lapen ko son pen si ke paklar nang jima mate kang thurpon
jima aputha kachingwai padopon laso alangsona dimalong ingthir pen ke padower jila pen anong pachathang jia phansi dilai alangsun development committee sengpon lopusi lamthe cheparai pon mai ke padopon along dilai alangsona purkimo ronga sar lunse be pen radat phan klardak thanpajir mi ponsi mesen pen mai pachun pon non malov som pora phan birtang mung ton pan iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj water. Dihinamo ophi puthot birta long wangthlo Singhasan constituency ke parlo Singnar camp polling station along ta pini chitini phai great troxy arni India Prime Minister Narendra Modi troxy cap angdeng amahang ke thek arni along pachaton donsi thengpi aklim ke asai ke deng pona birta pherang ke rustom tok bipen birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council EM Omar Singh Tiso kaping khat ateng pen Singhasan MSC constituency ke parlo Singnar camp polling station along ta pini BJP Mondal Committee atumpen patir pi ponsi thengpi aklim ke asai ke deng padopon laso ajai mek along Singnar camp polling station ame phu Samson Tiso pen ke jalin pon along chunbang katharson inti rap chunbang Bimol Singnar BJP Youth Morcha ame phu Modan Singh Teron atumpen ongdung athengpi aklim ke asai mesen pen pachun pon Narendra Modi amhangan thek arni pache tondun se bangsonil tum Singhasan constituency angwong yem Omar Singh diso nangjalin pon pen nilitumla Singnar kemalong sita anso se akime padunang busi mane nilitumla Singnar kemalong ta nangso thengki apuram pini dengpon Revolutionary Youth Association Hamnan District Committee Dongkamokam Sipramela Sai Hamalong non Hedjong ke sengamai ke padopona birta Card News Sai Hamalong birta nang pale Bimol terang ben kachari pona Mayalong Mai ki phalam thi ajit rong pi pen siklar dak jai pon labang so amai long ke NCA Central Committee a konchun bang pi Pratima Inghipi HSDC Hamdan District Committee amai phu Mohon Teron Chunbang Borsing Rongpar CPA IMML Hamdan District Committee achunbang Edison Tiso Dhonsing Be Dorsing Inghi Rajkumar Chauhan Lapen Baliram Be atum aho aluhi aman pen chitong donsi Maya long aluhi atum pen kenang sot bili sure lapen hemprek ke hangga chisong gepang tang jiapan lamthe jai tekang Kaduk kawe chekroi sarpen RYA Hamdan District Committee puthot sengpon thuzi ar puta chebak pon thu Biren Singh Ingti President Mongol Singh Ingleng Vice President Raja Kumar Chauhan Vice President Ajit Rongpi Secretary Bismo Rongpi Assistant Secretary Siram Chauhan Assistant Secretary Longki Timung Propaganda Secretary Buhiram Terang Finance Secretary Bimol Timung Office Secretary Lapen Bang Puta Bang Crazy Atuma Pan Ingbai Pontru Karbi Prime Time Bang Lapan Sikang Ton Poiglo Domi Thakme Kurwang 2